Bracos nó lán, Jo Chis. Well is mis Abigail uit hamisje het taag brunch u goede tudis. Wo waffles aling gaan een rolle bracosje schaar u groene curiaf. En met al de geld in geef, maar een nieuw brunches verruste ach ma pria. Huwt me aan een girl de Acai Bowls nu de wami lion suide akem aan Australia. Hij had lang dagen bria mes een roodje agus Granola agus knochen voloch. Maar nogal amateur bria aking ha bolde lang grain agus tollige aking. Ham ik kruidje wil sjevjodige wie viking Acai Bowls aan een cafés ach had furste jaar een janu ik een thai. Ham je klekkig mes een roodje son een recipe show. Agus mar sin ha mi ddíocht dul chur banana slán gan a vix aking. Agus ha blueberries raw checking cúideach. Apricot an cópanna a seo fheàrr lena blueberries. Mis minigach go bhfuil sin go leor. Agus ha powder acai aking in seo. Ha go maith dorach a cuad. Agus chan mór an glas fá idir ach sé seo a ha déanú da áling ar an búlda aking. Agus ha mi ddíocht dul chur Spáin, bach mar sin isteach. Agus ha sin lán maitheas. Agus rí sin ha mi ddíocht dul chur steall, bonne. Gúteach tú cúideach yoghurt a chur isteach ma ha déal ar sin ach ha mis minigach go mi ddíocht dul dhéanú bonne inní. Agus dúine sin a vixer. Agus apar go mi da bhríar seo. Shalder sin halko áling. Agus ham je klechtig mes een roodje sanu die het de Gianu en Acai Bowl aking in is pini. Agus sin ha sin geglóri. Ha geglóri go mi arbeidig in is trúd na smoothie abit seo. Ha seo fó fáil an gút ach ha faraching mark go bhfuil gold míliseach ar son to bracos. Mis na ik go la fasca vi de seo. Díochtach chuirt súil. Sin an quad gléibh. Ha mis minigach go bhfuil sin seall mar a hiú, fer ik an thors mi mar a hiú na hin ha snok agus bóc ach ha ùrachail ar a hín na chéile gléibh. Sin has ní a giúri. Ha go maith colochrí róteach. Sin an iste seolar sanna chleachgach. Gomi an Acai Bowl is seáir a riamh ach nuair a bhaimi anna Australia. Mar sin sin an éir ha mi dul dhéaching a chruúcha gní. Agus bha Granola ag bán in bóla siid. Ha giúri bach an crunch ag bán a bhúlda, or bu gíchin Granola ag i bhúlach san nuair na chaneal gyn ùrachail leid. Ha colach ní surprise bach ag bán a bhúlda. Agus curising bach an gin Acai ar múlach sin. Agus nuair sin ha mi dul chur bach an a bharach Granola ar. Agus léir alle gin an Acai aking. A seo chomá ar lá gríanach. Agus ar múlach sin ha mi dul chuch mes an alle. Ha muisig jóri banana ar an ùrachaims. Mar sin gearri mi suas banana. Bí mi smúnigach me dhéin in bóda Acai a bhacam an Australia fascar ó húla lá. Agus nuair sin dúir sin strawberry. Díreach mar sin. Agus mi gúirí rit bach a bharach Granola. Agus peanut butter. Cónachal déal ar peanut butter. A mi gúirí Spáin mórte sin. A seo quad chó ma. Ha mi díreach dul chur knochen nó gáris cúideach. Agus ha mis minigach go bhfuil sin de seo. Nach sin i cuad mar lion suide an an bóla.